Eyo tuli tutunguluka nindongamu ngambi ni lelu tuli twakidila mukulumpa byaya kalala byaka baba dikaba ibatambu kumanyeto va mulomboli wa chisalu cha bagwa janga ndi bishala hanyimaha mukulumpa udika bidulombola mutualité ya bakodila ya bakwa kalonji justement nimani lelu tukinenda udika bidu honoraire justement tukinenda lelu bakwa kula malu atatangile milambo chef tudimo kutunguluka tokudimo abe ubwa Jones ya tukavu mo abe udi balwa mo kufila mbuji wa mo kufila 37 kufila 50 ça dépend ni chitungu cha kichitungu chine cha buku nchocha kichitungu cha buku bushu ndo mana kufila mbuji ayi muluma wambi ni wayi uyakake ba par exemple mbuji 10 parce que ça dépend mtu mudi mo chef mo kala wakula moni ça dépend bari mo kulomba 50 muluma kuyeka ko kesha henda 10 15 ine 15 au lieu fila bangatamuka bomweshi bamane kubuko nguriyala busho pinde bayini mukashi bangatamuka uyanene wayini mukashi kumbe bamane kwenza test yonse mamwendo amwana muto changu mukoresha mwana bakashibimba kichiputila mabana babakashibakala bwani kabanyangu to bamamwa baba surveiller bikola ni mibelu ni byonse baba apprendre bakwenza mudi mukukoma kwenza bakwenza kimi mushindiri bantu bakoresha bana lelo nanku tuyabo adiba bwabona bwabyuma ati kwanzula ndonga mwibiki katani twakula bwabyuma ndonga mudi malu mu secteur yonse iri momanyi tudini bya dyamba bya bantu kumanya mu bukabukulu ketikela kende eyo twani twakula milambo bwa muntu bwa muntu jimuka juma hela d'abord un homme qui n'a qu'un donc une seule femme c'est ça uruwenza shindu ka uju lamula milambo yene mulambo yeye mulela bana babakashi nimba satu nimba nayi mwana wapaka judusele sho wakumpala batu babikira mulambo ani mulambo wakako wakako mungiwe wakako momune wa muledi wa tatu muledi meme kidusele handi selesha mwana nyakumpala babikira ni mulambo wakako wakako ndo adi muselesha wakondi muselesha muni meme kabeya hani selesha mwana wa kumpala mwana wa mulambo ndinge nawo ngofila mwakako walmema tawo ngayemba kakwanyi nkabeya ya kondol nganga ta mulambo anga ufila mwa mumune mulambo akayemba kayemba gitawo gudikadi kayemba tawo pinje kako kikabeya kabeya kakweba kimwena mulambo amwane bwa kumpala pinje kakuye kamufu okay pinje uriye mu ruhangu lwa batatu urimuteresha tatuebo vuko bunga yenda kuri kwa muka jumwela kabidani tatuanyu venda kwa muka jumwela okay kakwena bwalto ndwambula binde mulambo wao uruka hesha tatuebo mukulumbu udumwakala mushala ni moyo moni anyu mwanenda ndinge nampinde mu mulongo wa batatu anyu mwana bwani kakwanyu kamu bwani misango ya bunyi bakaku batanu ba aha chimemu mwana bwani kaku mwana abuni kaku abaka juchiriho nyinga muhesha wabakaji mwana abuni kaku uchijenye moyo mulambo mwaka pinje kaku mwana abu na shwe mu muhesha kwene chiri mushimishatu moni mbadi anukuri kaku wewe mbadi anukuri kaku wewe mumbone nyaka hesha tatu mukulumbu birani momo mudire tatu enda ujuji okay pinje bwa muntu dini bakajiba biji dibe didi uselesha mwana wa mukaji wa kumpa tantu wa mwana tantu yani kwa mukaji meno wa muntu wa mwana tunenda okay mulambo kwenu la mulanu wala mulatu kuri mulambo binde mvivichi okay kwenu uri muntu ayini kwetu ni muntu misambo uri muntu misambo so ni tutwe uri muntu jebimba tutwanyu wa kumpata pindeu mulambo mwibidi badibo bigere ni mulambo atatu mulambo pinde kuva kayemba tatweba uti ambiende bintu baka mutulu ilabi uri bakulambula mwana abuti anyi kulambula mukulu wanyu kwa mukulumpa kwetu wa kukulumpa mwana abuta hikalabu ba mulongo atatu bakabafobonsa mulamba ye pindeu bantu babuni kyavu mumwana bamene chimuso kwesha kashabana bani kushabana bani mu confusion to bwalu kipo alubudi bukulela poligami mu balu bushu ngo muchamba musamu mushala bwani bwalu bwa mulambo kibukala wenda mwanyema c'est ça bwani mulambo wanyu unyungulukila nwa mwanyema kavu mwana muntu kadi wewe mulambo kunyungula mwebe mto pindeu mulambo bunyungulukila mwenda afwenza bishi kavu muntu yo kasela bakaji kasela mukaji mwibiri bwani bana bikala balambulana bari balambula mbe wewe muni mukaji wakumpala muri nendo muhela mukaji bagi mukalenga mwadi ka kwani bakumigene mukalenga mwadi
Bolu sudinga yenda nambi mkalenga mwadi kale tutubile president la republique tubile mama Denise ni première dame muka jwa kumpala bwa kongo okay c'est ça kadi kim kalenga mwadi to kadi bantu badi mombaza chichenza muka première dame wanyi chichenza kadi mbuga ne première dame dini deuxième dame hato tubike la nyakeru ne première dame so bolu batama babuni wala udini bako babuni kadi wewe udini mwehela udulo mukalenga mwadi alors kavo baya muka jumwina wakumpala usanga mwende basela muka jumwibidi wakumpala usanga kabela mubatu balero to ngo amwena wenda mushinga ukusela legela kwambana banselela muka nanyi mema nsanga exactement bena kala kaba bunanguta nango babenze bishi udiga kasela muka jumwe mwibidi bani bana bani bikala balambule chibwe bana bani mu confusion to bolo bintu bya muka juwa mwehele bibu bishalani bilumbu umva ka kudi mushara rutumiri kwa bone mulambo wa mwanya ewune mulambo mwanya bana ba mukulumbu mushara ni mulambo mwanya bivubi ke bana ma confusion ka mona bantu bakasela bakashibabisha bina bakashaba baselamisha ko tukumuso kukala hadi bwelani mulubanzo do manyene engwa mukalenga mwadi engwa mukashimwibiji bwalu nzubu wa mukalenga mwadi bavuba mwasa mutangila kukananga kudidibe likabwelela kudidibe likabwelela kikubasa nzubu wa mukalenga mwadi Pinda du samu mushikwambele mutangila nyeshi mushikwambele mutangila mushikwambele mutangila quest Korea subi nzubo bedi basa mutangila henyi udi tumba di agoka ku west pinda du sele muka jumubidi basa nzubu quest mushiku mutangila henyi ku west okay moni nzubu mushiku wanzubu dutangile kumubando waditunu wewe anyi kudidiba di hatukila pindeu mushiku wanzubu wa mukaji wa kumpala wa muibiji udu wela nyima kudidiba di hatukila mutangile kudidiba di bwele voilà kimu vubienza simbani hadi ukeba kubwele ukaba nyini mubwele tetubaye mukabuku lubikola bidi mumone bidi bantu benza mumvu nzumu wafumu kamutumu hatuka pigato tereje buchanzeka di badi hadu kwa muka jumkalenga mwadi mwena nzubu mwasa ku west mutangile mushuku west kikuvuba kuna ngambo ngambo momone nkakweba muntu mukashi kuvuba kuna ngambo vuba kuna kali ngambo so muchi chukusukusu chukusukusu ani bako abero chugene chingambo ngambo bali bachukuna bwachi uri muku na ngambo ebo muri banza ngambo aba bakela nsanzu mali muka wewe kampani mukashaka be kuvupa kuna muri banza vous comprenez pinde adi usela baka jibabiri wali byonso abitanto amiri bantu wali bantu mbeshinga kana biko jupa di bafile milambu yankamba bashiba yanzolo bashiba na shimunzu ya banfu bana ba ku amuka jumuyibidi ka baba kaja shimai to bo basa bo kuja muka shwakumpala kai mulele to badiba ya mwamwane ni mungu wako kadi kwa wenda kwa mgalenga mwadi bangatamana bana bana kwenda shimai kwa kadi bana ba chikala mwadi ni chitumba tumba kama bada shimai usho tuenza kajosha uenze emission onkepa kudi bintu ya bwana akwana bwana mvanishinga ni tumba yo bikibidi bikonfondra banfu mubahita buni usho hadi mwana malu lelu muntu wangatabuka lenga na shibo watatwenda ukari wakula kabuchine feto sitakode sila mbalekela kutimu usho kabukulu ngafu jipa jivwa muka jimkalenga mwadi yaka imulela to wosa kwanta mwana kwa chitumba tumba muzo mafunga muleya kama kapa balila mpika to na shokwa chikala mwadi bwana alwa hyana kuvomuke yobwenzeka kibiri mwana yebe shabonsa wana sana muka jimwebidi bana ba muka jimwisatu tusa kadi bebe jene nubenza ceremony kai bwana nukuja bukale bovuba ya anyi mema mutangile tatweba kabeya tatweba nyani tatwanya kayem musanto wa ya kondoro anye ugidi ba menji muita bana ba kwa mgalenga mwadi bovubenza mushinga aba babikira muka jumkalenga mwadi nda wa mwisha bana ba muka jimwibidi dibele ambo benza ceremony amamo ombule dibele wa momo ba kwa adopter mwenza ba kwa mgalenga mwadi kwa kushisha kuja mgalenga ushuwani alors ni mukwamle bintu abi bienze kibidi bishibe nanga magalenga abalupa kaba chena babi manye kaba chena ba conserver ka buku badi ba mare badi mukabuku bakadi ba hatu mukabuku ushu alors kimu bienza kana na ngopine bibenza no udumbone mulambo wakumpa wabweno nubunende nukepa ka kweba no biruke bem akadi mbanza ikadi ibichi we muserisha mwane wakumpa urukesha tebo mungu abudini mu we moni chef mana mwa babim ndini baka shibabiji yeyo
hadi basela mwana wabakaji wakumpala wako mukajani wakumpala wewe ndinga ngata mulambo au nga uhesha mukulumpa kakweba bwari kachene guto nga uhesha aha kadi kako chiko guto nga uhesha tatwanyi mukulumpa nacha udi mushala ni moyi sintamuko abo tatweba mukwa hadi mushala ni moyi mumulongo abata chipi mwe nangwachi sikiwa ka hikala kwa mukaji kwa kakwa hikala kakweba vuni mukaji umwe hele tatweba mukwa budi mushala udi muhesha aha hikala kako hikala kakweba uvuni bakaji babiji tatweba ngwa kwa mukaji mwe bidi alors lukahesha kwa mukalenga mwati. Est-ce que vous comprenez? Toi, moi, pourquoi me caler moi? Vous comprenez? Qui m'a pas collé les biens. Ndingambulu. Mu chichitangi na malo milambu nanga jibe jinu muka jumo hela. Ilo shilana biju mutuleja. Udwamba ni mwana wa kumpala hadi muka jumo hela mulubanga. Hadi basela mwana wa kumpala mulambu akakweba. Mwina kwamba ni badiba uje kuri kakweba. Hekala kakweba kubisamo ya buli kapatu funu. Mukari baka bafwa. Badi mo kuija kudi tatweba mukulumpu. Ndashaba mukwa budi mushala ni moyi. Hekala kakweba afwani muka jumo hela. Aha. Bindeu hekala kakweba afuni baka shiba biju. Eyo. Udu kaja mulambu akikadu wa dituma wa zubumo ni tatweba to. Aha. Hikala tatweba bwa kwa mukalenga mwai bali bali kudu wa kwa muka jumo ibi. OK, très bien. C'est très clair. Exemple moi mudiku de tête. OK. Mudiku dia ya kondol sikika kwani. Eyo. Uvuni baka jibabiti. Muka jwa kumpala udi ngoya muka jumo ibidi ntumba. Eyo. Ngoya mwampengela ntumba lubanda. Eyo. Baka jibabiti ba ya kondol. Eyo. Kika kwani uvuni baka jibabiti. Ni hani meme mwana wakayemba. Ayemba vo mwana wa ngoya muka jwa kumpala. OK. Hadi wewe uselesha mwana wa kumpala. Mwana wa kumpala nyakala ambula mwantumba lubanda. Mwantumba lubanda. Kwani ulambula ngoya. Kina ndambula ngoya. Mwanikindi tumba di moto. Ndingi yanga teka mu di tumba di kwa muka jwa. OK. Kimunyakala ngalambula ngoya. Mwangoya twama ni mwantumba lubanda. Kimudulambula lubanda kachina hobuto ndi ntunga lambula mwanganyi, tunga lambula mwana wa ntumba lubanda. Mwana enda wabaluma udi mwenza bupa pwani mwapo. Mukala wa muditumba kwa muka jwa. Merci beaucoup. Là c'est bien expliqué. C'est bien expliqué. Voilà. C'est comme ça. Binibe bwa chichi. Ndeu ba kwa buhabu. Badi biye kulambula tatwebo. Okwa mukalenga mwa tatwa mukwa kwa mukalenga mwa. Muvu ba kwa muka jimwe mwibiji. Muni bana ba kwa kana kahaba badi biye balambula habu mwetu. OK. Mwaka yemba. Ndeu. Mwana mwibidi uselesha. Uri muteresha bimpa? Amwaka. Amwata. Mwata twani kayi. Uhesha tatwebo. Hikalega ihoto ngahesha mwana hapo. Kweno shaka mwana hapo. Amulambu. Hikala tatweba kabe kayemba kinabo. Uvuni bakashi babi. To uvuni mukajumwe. Mais c'est ça le problème. Hakala ni mukajumwe le sibaya ko udi mukulu wanyu mukulumpa. Wa mukulumpa nyuti. Wa mulongwe umuni mukulu wanyu wako etema udi mushala mukulumpa udi lata. Pindeu kudi mulambu muisatu. Muisatu mudi weka bewa ya kondo leo. Nusomba neba memo ne to udi sona mamushinga mukona. Kadi bushika bompita. Bukushiba kiti. Meme ndi bakwa tra bimba kukusele. Unsele lamani mbansele loko mwabe. C'est ça. Di badi amulambo ba ubigire ni mulambo wa maya munda. Maya munda, voilà, maya munda. Moni a undi nyempingisha. Awa udu selesha mwana kumpala ya baka kweba bya bata tweba. Ya ngi soba. Udu anju kaluje mulambo wa bendo wa maya amunda. Kala bantu ba di mabikola babuni mushindo abuni. Bavu benze bishi. Bavu selilla bajika bonso ba mu fami wabo. Bombone bambula franga ibakela kubanga. Uri mutere shabimba. Bamba ni jipa dinga kola bana banya banyimba shabimba. Wambira ko bana bendene mushiko ni mwa bakampa na mushiko ni na shaba kari ko etazini. Bari bana benda ko banawo. Di badu basela kumbushi bagadi beni dolari ni mebudike. Biye bako. Seke uvumutekesha. Kimu bena kala benzi. Achacho de bikene ni mulamba mayamu. Tosijelo abunyi bya kalala. Na kudi badu mu kadi filme la mwe. Isat. Ba hadi bansele. Oui. Chime mu disele lenye filibi. Binde tutu ya kabili plein loin. Urba kusana mu ndo mwalu banzelo mwe hele. Bakashi mulongo. Umwanta teno no mbele meme chani banzelo mu. Bana bakulamba. Uselesha mwabe. Wambula ulambula ba kwa mukelenga mwaje kwa mukelenga mwaje hende kwa chikala mwaje hende selesha ulambula ba kudi kwa mukelenga mwaje hende selesha ulambula mwaje mwachikala mwaje ça se fait sans problème kwa kama cheni mukie mko hapo to ndio ba kufika binangu ifota tukala mwenzi chini
Kibatatu watu wame meme chimushe dibanza haba ni muntu tu. Ah, moni. Ngadi muliki demianda yo. Kuliki demianda ça signifie quoi? Momu muselela ngana muselela ba muselela. Ah, moni hadi ufile milambu yeba. Ulo uselela ba kwa usele shangana. Uchina uka api kubicheka bine bilonda. Ulo amene meme mwene chani dibanza ni muntu tu. Bani bali kulambula. Okay, okay. Kimushindu dibi kimushindu malo a milambu. A milambu shindo. Tosa kujila Romain biya kana la biaka, imani lelu ntwa dijilu. Lelo ntwa dijilu lelo émission yo badi batombulisha d'abord batatu kumwela mubi mu kwata mutatu mukwate mu kumutuma halunta ndala bani bana yetu bamulonda kudi songa le mamuko wa mu Canada kudi mutubikilo amani twakula kumalwa moni bantu badi bumbuka mwetu mukasaye mu bakasomba matunga babende kimba manya mu akuludika bana babuto na shoku dibwa kabene ba weo mu ka bukulu attention bushu yina denda fils mukena sima mukena man docteur mukena jumene docteur mukena fils mukena mukena wakana to asigilo abu mukena wakana fils du Canada mo abu sangilio tu dan ayo tu bo ko bambulisha tu ni bionse bi bakeba bobu ni bo ba compliqué kala ku malo bu no ya konto faut kalun kutoyer il faut na shama sama mudi amakoro na tunawa abo shika kala kabu buna shimwalo babu kola to hawa lo mulonga le mission na tu ikele na shiba nyingambila bantu so voilà tubaka nyingambi bantu so ngochi mwadi tulomba tuka tujidija bwani bya kala la nyo consultant kina mu management consultant mu projet consultant mu malo nzambi kudi consultant ni mu malu agriculture luba ya un problème bwani we mo hanga njila wa kulonda nomba itu bafila kuinshaku kimi fila bobilongo bya kala ofite byanza to mu malo tuli bakula wo mona bwani il faut tout expliquer kabidi utwele lukongo tubigila utu encourager bon subudi mumanya bwa kala buru mwana buru bugutonda iyo twebeshe iyo tuduho katwena bagudi tumbishe tuduho merci tosikilo bunyi j'aimerais nous weka birine ndini difficulté de abunyi bigala batulonda kikabe wa ya kondo leo mwebeshe kiri muhima ka mission bantu bari bangatake oui, ma émission, vous êtes quoi FDM? Oui, moi, non, tiens, moi, ma émission, quoi FDM, dit Bangadi, d'ailleurs, notre Bangadi est là en ligne d'un moment à l'autre. Mais j'aimerais récapituler les problèmes de la dot. On appelle ça en français les biens, les bintou. Oui, oui. Le problème des bintou chez nous, c'est un problème très crucial. Oui, oui. Dès lors que vous ne respectez pas les schémas, les circuits, les processus, non, si vous ne respectez pas, vous êtes mort. Ça vous amène à la mort. C'est ça. Dans vos projets, il n'y a que des échecs. Donc, il faut vraiment respecter ça. Si vous avez épousé une seule femme chez vous, votre première femme, et que c'est vous-même qui avez épousé la femme, la première dot, donc la dot que l'on donne pour épouser votre première fille, vous allez prendre cette dot-là, l'amener auprès de votre grand-père. Et si votre grand-père est déjà mort... Non, mais il y a un problème. Voilà. Que nous avons oublié là. Si c'est Kabewaya Kondo qui s'est marié lui-même par sa force, vous dotez, ça devient encore un obstacle que vous devez arranger. Vous devez maintenant retourner à la famille, chez votre père. Votre père maintenant appelle ses frères. Vous comprenez? Vous payez ce qu'on dit... Et l'ouhemba ou quoi encore? Non. Ça, on appelle ça, ce n'est pas la dot, on appelle ça la dot de force. Vous comprenez? Alors, ça signifie quoi, la dot de force? C'est-à-dire, Moulambo Bukol. Ok, Moulambo Bukol. Di bali pa ruenga yeba mukadise. Mukadise, l'ougien imbush. Il y a une offrande. Voilà. Ça, c'est vraiment que nous pouvons utiliser, c'est l'offrande. Voilà, l'offrande. Comme vous avez doté, vous avez cherché votre argent, vous vous êtes marié vous-même, vous revenez maintenant dans la famille. Sinon, rien ne marche. Là, vous amenez l'offrande de force. Qui témoigne là, que je suis fort, je me suis marié. Là, c'est les papas qui vous orientent. Ils vous orientent encore. Il appelle ses frères, tout ça. Vous payez vos papas. Que non, regarde, comme vous avez manqué, moi-même je me suis marié. Voilà. Alors je vous amène maintenant l'offrande. Très bien.
pour vous témoigner que j'ai la force de marier moi-même. Très bien, merci beaucoup Romain Biaka la Biaka, Oui, oui. notable, président en mutualité, il y a Mouko Kalonji, honoraire, et puis Mouko Dila, voilà, tu connais toi ce que dit là, même si Mouko Moulumba, il y a Mouko Dila. Et où tumulama qui veut tout dire, on a bantu ban ngo chibi ni moya, du coup dia mabele dia bunene, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Voilà, donc on va en parler. Je numéro passé par voilà. Je suis sur 243 85 615 20 41. Voilà. J'ai un numéro WhatsApp 243 85 518 81 36. Voilà. Sur WhatsApp. Merci beaucoup. C'est entendu. Tout le bon dans tous les domaines que vous voulez, on est là. Nene bon sema mukati mwadi tulonda tujua mato to abinji dimbi mulu ntandala tutela mwane tufutu kwa tabinji dimbi ngani jina jenda Benjamin Kabong. Merci beaucoup, caméraman surprise. Merci. Donc on n'a pas de matériel, on fait, ça sont les efforts, il faut encourager ces efforts. Tout un téléphone, vous voyez, on est la nuit, avec toute l'insécurité qui est sur la ville, on se déplace, tout ça, on a besoin de votre soutien. En tout cas, partagez la vidéo, c'est important. Dieu nous a aidés. Voilà. De bien, tout comme tout est comme soutien. Ça va aller. Donc on a besoin de leur soutien. Merci beaucoup. La mataiku tujo mbato etu ndi inji kija nikalusumo nukamwehela kadibamba bwani chomba uhichukutalala balbwa naba kumana kujibala buji anyi bakula budi mbavula chomba kuichukutalala chimusuku mvuje to bakwa bamba bwani chomba cha kitala kitu batambula bula biko na shimwana abaga je mutambu kuchisha myanda mukartie mafaja hitabunyu mundu dila lahebo kuichukinangila munjila bakuhohoji mbabunyu la matai kutujomba to waya kondolo TV natumana na ibusanku mpala nzambi wa mujulo nulama no eshabukola babunyi à la prochaine.